malo le tua fa talofa ya te tau le ia fiafi talofa le tamau le fale ma le tinau le fale talofa i mafutanga faifi au maise toe ino le ekalesia lasi lo le ekalesia talofa le suafa manu malo i le suafa mele tala salafa lo nga ngai Faalenuu watu ya yo leo mfano tonu ya tia leo lo
That means you sending two master. Aja samtolo Fale tu aja siva. Amene. Afia fili. Siva ile suo. Come on, church.
mātou roto e tā pua ia te oe. So se vaenga. Le taulanga siva. Le taulanga fale le ia te oe le fiafi. Ta mai le fai titia. Ama natu i me te anga le le oe. Le mawhai tau mio. Loa lofa. Tatala le lagi. Mama
le whakama. Tu mau pea oe, le suia. Oe o le atua mata mawhia. O te tau lo matou o mona ia te oe wa oe nei whaola i matou. E tuina foi matou nei la rolangi. E iai o matou wa ngā i la uwhio. E ana whewhile, whawhetai. Via oe, ia whamanuina oe, ia whamaleina oe. Halleluiah. Tātou te mōmoni atu le whawhetele mai le tamele o mātou. Whawhetai lo o whio mai. Te mau mātou talo, tu enga o nei mawhtana. Tu mau rau whaunga, tu mau rau mana. Leli e, ne mo whai o mātou whaia se mea mea o toa. We love you, Holy Spirit. Tai nei e fiafu. O e vinga ia te oe a langa whanau o le atua. Halleluiah. Kaya turai mai pēr. Kaya mona ua. Koe maa malama leile. So o me koto sauninga ia fiafu tai tasi. Kaya tato tatalo e mo mano le atua. Leo kwen tato tua. Kaya tato mana tuina pēr le. Finalo, o le atua a tuina tato a kustoria piaku. Kaya tato tatalo le mo mano le atua mai. E babe mai, e tuai mai. Ne aun tatu whaia. A ka me Leaupepe ai sauni te talo mo maru le tua.
no Yesu. Amen. Ola tau langa malau. Sua ne fiafi. Sina fa malosi mo oe mo au ne fiafi. Ala fa tau langa na mo pele. Fa foi pasu mreiva. A ole atua. La te fa atoa. Be uma ya te o chou. E mea to te mati vai. Luga e. Wa mor fai pa tosu mat tosu matas. Ele ai se mea i lilo. Ili si fanga le tua. Ole mele te mana oe, fa malosi mo e mo ni fie. Mai a ole tua. La te fa atoa ya te oe. Mea tato te mati vai. Ole atua. La te fa manuia ya te oe mea tato te mati. Ole atua. La te fa tumuina ya te oe mea te mana oe. Ole atua. La te fa faula i lo fale mea e te mana oe. O mea uma tato te fia, tato te matitiva. Awa nei ngana. Tu watu umai le tua tato mana oe. O mei le tua. O mea umai matitiva i tato. O tato sa mo istangati. A tato fa mo moi le tua. A na tangata, awa nei ngalo ye tato. Na tangata fa mo moi le tua. Na tangata fa lango i le tua. Na tangata e alofa i le tua. Au na tangata. E alofa mai i le tua. E fa manuia i le tua. Tato maftanga ne fiafi. Fa mai se fa malosi mo o ne fiafi. A ole tua. Na te fa ato ya te o mea. E te mativa. Fa tumu, fa manuia. Fa faula ya te o. E mea tato te mativa. In fine ngalo le tua. Anga le mai le tua e lau fa ngata udanga le fiafi. No Yesu. Amen. Taulanga ne yafi ya tua familia yo tangata familia tangata malana Asafo ne yafi mana onga fa wa esira fia le tua ai ngata tas le tua bu tuina tu ono ne tanga le tua familia yo la tu familia mai o ne yafi au ne mbavai la fa unga ne yafi tama
Ia vi ia oe ni fifono o Yesu. Ya ele atua. Se fale ele atua. Ele atua. Itaimi umalava. Ya o ia langona ina lona mamalu le fale le nei. Amen. O ia foi le Olioli ya te o le nei fiafi la wi inga usitia. Amen. Ya afanga solo mai o mai loa. Sar group Manukau fa mole. E lua ai tema ua mātou sahuni e nei fiafi. Wha maua lunga ele vi inga o le atua. Na siva e vave e muamua. E ilona wha upunga wha whetaima vi ia le atua. Wa ua lata lona toi a fio mai whamari e su a tova. Aia mea ia o tutupu. Mea na mole maua ele whai launga le tai au. Tau loa lea wai whai tutoa le lii. Tau vivi i ma wha whetaina. Ai tema lona lua. Because of his grace and his mercy, we are here. We are alive, we are well, we are living this moment. All because of his grace and mercy. Fonga mausi lau mai moa, amanuia lentua i lau loto. Malosi mai, pavoi vinga male fafitai, iai ova leona mea uma. Tu esse leuma te vai noiai, olona tata te mananoai, alua mala tata na te sisi lamai. Sauni lo sulai mai, alfa vai vai, toi fai so alona toi afia mai. Soy un malalo, my ata mai. Fasilo na siva mai. Halleluiah, mi alentama, le ala na paia. Si oliva, fale neina, le ama tusa si paia. Ia si siva, fale amana, fasa pasi mai mapa, via lo atua. Tua famana si mai, pa foi vinga male fafitai, iai ova leona mea uma. Tu esse leuma te vai noiai, olona tata te mama noai, alua mama tata na te sisi lamai. Sauni lo sulai mai, alfa mai mai, toi fai so alona toi afia mai. Soy un malalo, my ata mai. Fasilo na siva mai. Halleluiah, mi alentama, le ala na paia. Si oliva, fale neina, le ama tusa si paia. Ia si siva, fale amana, fasa pasi mai mapa, via lo atua. Sama. Leauma, Tatala, Leaupepe, Halleluiah, Leauma,
Your grace and mercy brought me through. I'm living this moment because of you. I want to thank you and praise you too. Your grace and mercy brought me through. For Jesus, your grace mercy brought me. I'm living this moment because of you. I
Tal tonu le wo on taimi le upo le tua. Ale aitema o aitema. Amen. Amen le tu sau pati mon tam fenga Manukau ni fia. Ia ele tua. Eu tô fa fonga ele. Aitema le na fai muli nei. Ena manta mai na Manukau le Leauma, fe au le nei fia. This last item has brought us the message this evening. Au langona fo. Fe au fa pe nei. Ta uai lo loto le fa malosi le apostolo. Ini naiva yaso ele imamau atu. Sa failan tau tinonga. Our leader, the Apostle Paul, said, it is a must for us Christians to have a testimony. Amen? Famayale faalinga. Nai ai le upule na wapa satani. Vaya Yohane wapa satani. Le sa ia tu wa ifoina le uso. Amen. Aole manu malo le uso ya satani na pauai. Ole toto le tama ima moe ma le upu le lato mo le mau. Amen. Ia o longonai. Ole fe au ni fia fia watu msau tama mo le mau. Ilo ufasi o langa. Amen. Ya. Talo ai fa manuia ile tu ilo loto ni fia. Opumoni sa ole leila upu le pese. Thank God and praise God. He brought me through because of His grace and His mercy. Amen. And I am living this moment, rejoicing in serving Him because of Him. Amen. Rejoicing in a wonderful fellowship and church and ministry. Rejoicing in a wonderful family that He has given me. After all, a nasty past that I have had. Elese olanga lelei na nei tangata. Ya se fai mo monte talo Faalenuu tu e Leaupepe. Faafetaile lo Fatu noa malo lo fa muti vale. Faafetaile lo Opetaia pe mo I matou. Ala ye wo fionga pa ia ala lo ona. Lo Lafaitele, lo Muava'a, lo Olioli le pu. Tau tangata. Le mea manuia ai mamau ai le ola e whaava. Manuia la uauna, manuia lo ateli, whai mau mea whainga luenga. Wha mama wha pa ia mai. Wha hula mātou wha longo wha le nganga. Ia langona mausitai ai. Sua wha pele o Yesu. Ia o ele tua. Amen. Veni ava noi momona matu faafetai. Aule ia luloa. E ngalo ia tia faafetai so matu tuma whalenganga. Malitina. Malitina hoi lea o sao kupa Manukau. Nā tau silfia. Ona. O ava noa ta ua ele au mau o tu ina mai. Au na ile atua e ala ila na upu. Wha maua lalo ale loto. Ia ua ele sitangata e. E ono mea maanga waa. Matatau. Fola le upo le tua pe amanatu. Fale tonu. Ale loto fa maua lalo. Tula ia male ava mani mingao. Fia faisi na upo fa malosi. Ia ma se fo si moli maula I titi. Aftai lava tama. Upo fa malosi, upo fa la I au. Upo ti mai, Lafaitele. Na ia manuia le ola, whale nganga, manuia le ainga. Manuia le au nanga I le atu, wha manuia le atu. Ja. Grace and mercy.
O le alofa tu noa ma le alofa muti muti vale o le atua. Amen. O se upu e la unga so pea, ma la ngona ina pea I lunga o le pule la, tutonu o le malu malu o le atua. Amen. Le fo ina la ngona ana le la. Aisa, we are living in a period of the grace of God. Amen. O oma le piriota o le tūla fono. Na o maia ia mose. A wo on mai no sau Yesu. Wa mai lona alofa tu noa. Amen. E la we so I fua mo o wola I le nei vai tau. Tu si mo moana e Efeso. Amole mole tau pue lua. Tau i le whae o le banu. A o le atua, wa iei le whaulai o le alofa. Ona o lona alofa tele na ia alofa mai ai I tātou. A o ti lava I tātou ia meo leanga. Wana whaola mai I tātou whaatasi ma keriso. O le alofa tu noa ua whaola inai o tou. Wana toi whaatutu whaatasi mai fo ima whaanono whaatasi I tātou ma keriso Yesu. I mea o le langi. Na ia whaalia e tupulanga tali ili sisiri ese o le whaulai o lona alofa tu noa. I le anga le lei mai ate I tātou. Ia keriso Yesu. A wao le alofa tu noa ua whaola inai o tou le whaatuatua. E le mai ate o tou fo I lea. A o le mea ua fo ina mai e le atua. Amen. Mana ia ia ole. Tau atu e paulo I le kalesia I Efeso. The grace of God, the mercy of God, the unconditional, unlimited, unfailing love of God, compassion, agape love of God, amen, has given us salvation through our faith in Jesus Christ. Mana il fai upu iwa le soa ila no fai mai. Ele ona o ngā luenga ina ne imita mita sitasi. Amen. Ato si atu la fai tau le Roma iwa. Ai se furu lima ma se furu ono fai tau mo fa mo le lava. Awana ia fetalai atu ia Mose. O te alofa atu ile o te fia alofa atu iai. O te alofa muti vale fo ile o te fia alofa muti vale iai. O le nei, ele mai le luamana, le uamanao. Ele mai le ua tau sinio, ai mai le atua o le alofa mai. Ele mai se manao. So manao ma so manao. Ele mai se tau sinio. Amen. Fa mai le atua o Mose o te alofa ile o te fia alofa iai. O te fia alofa muti vale fo ile o te fia alofa muti vale iai. Amen. As so much fulono fa mai ele ono se manao. Ele ono se tausinio. A ole atua. Amen. The reason why te manao au te share pe le mela. The reason why I am here in the family of God. Because of God. Not because I wanted it. Not because I want to compete. Like in many family tausinio. Like in a competition. Because of God, I am here. Serving Him in the ministry. Born again. Amen. So if I know for winner. Wo te tono ngā ruenga le tua, ona wo Fatu tua, I le tua. Ela ile Leauma le toe tua Yesu. Ia tongi o lai nai au. Amen. Mana ia la ia ile Efeso le alua le ntatu fai tau. Mai ia ile fai upu mua. E ol se fulu. Tau tala e paulo le mea tonu a sa hola I tangata nei. Mai o tau, na oti. Ile leanga ma leanga sala. Sava vali ana mua. Tusa male tu, o le nei la lolangi. Amen. Tusa. Ona le taitai le au faipule o leu. Faipule I le vani monimo.
le nganga le o lo matuanga lue nei e fa longo ngata mele sa o lai a mi oleanga anga sala tu fa le la lolangi tai ina ele mele ka o fai pule vangi mo ngimo le nganga le o lo matuanga lue nei e fa longo ngata amen ya tamai moli maula mo la to ele si le fie yo Asafo tia ingo tu pua e tu tono sa inga lotu lo lotu matua ti akono lo lotu matua ti akono lo lotu matua uru ai fai au la mo sai tu tono le matono so imagine na no wola mai se ai inga lotu amen fai uma me au nga sa au nga fai au televou au fai pese mana tua time yo tup ai si tia lo tamai Fatu anga le ste tosile i tuai Faleolo me ngo vai papa i titia ya male fitu ono le fitu tau sanga si tia lo se yo ai no tamatalavo tamititia onga talavo matu taimi o ya i tuai Fatu anga fai tu anga tulo anko na share ia te au tuspa ia lo anko le sa anga tuspa ia ya Max fai masia si male FC kau fa longo le pe ma sufa sulima o tausanga kau fa ko wa ele ila anga tulanga lua ana na ko wa alkolis ya tu ala Fatu ma futa ma fa o foi to tele na to mitita tu sa tausanga ele o ile onga tamai ti fainga luenga Fatu anga to anga talo va to anga fai asingi popo amo popo kau popo tamai ti lai ya fi voi la to e fai me yo in poru ano te lai titi all time no kisi mas mai fata ita ya tu la wi pure se le manga yin ala fka wa ele kolisi ya no fata ita ele kasi lua fano ko manga ya e share mai la se anko le ya tia uli plan ale tu mana ya kwa fa longo le stangata vai o langa to le loku ne uma ha sa je le vo fai pes ano esse ala fa no sa wa le plan ale tu ala mtanga ya tamu ma pa u tamu ang sala o ma Yesu ele fai lance fa pe ya avelo wolo ya Yesu ta ye le ai ale share le yo o le fa linga ele fa mtala ina la fa linga ana uma ina la share sio o le ala o to sina fia titi te auto spaia o to foi se vai mo titi wa matana ola a o leua a makanga in puru ya sa wa le langa ele ngata ile nato ai ngaola ya o mawali mele ke ka fa ngoinga fa ngo violo la fa so koma ona le mesa tupu ya tawa o titi wa matuane ya ka ua leo langa sa ua la fa so toma umala o nga fa ngaluenga tau sanga tasi o tele sa na e alu le fa so koma fa so lo ako wale kas kilo le ku pa ka mai kai ai la vea kwa mani ku tu lo le mamalu le o le titi mai fa ngoa o tele o te mo ai nga fa fin ma to ai o ita i tele fia ye ai petai o ngole malosi o pui ama ulangai ngala lave ya o sodomy lifestyle but thank God for his grace and his mercy. Uman fainga luenga tau sanga tasi fa masio tinawa a o kisimasi mai sauni la o fe mantama matua te watu inusila
Fia faila na faili ai. Mo miese se sosan. O wele ai maso mafa. Wa matang suo malie le olanga le. A le ngata ile. Le ava. Me le magic mushroom. O le me le marijuana. Kau kia o fainga i Samoa. Au ke le sau. Kai me lau ke a onga. Whaingoa o el makukupulanga mo seniolo. Mo seniolo. Kari ea pia whailau kana. O e te e ia mo seniolo. Whaingoa o ma o lo nickname nga. Ia, sauro la ine. E uia e no ule fia saua na saua. Whaua wale o le olanga lea. O ina mataina le whaili na taimi. Ia, whaua ia le amio le ava. Marijuana. Ma whailoa e lo masaua. Te tasia o o matolo tuta iti. La mo sai pa patoil me sa fai pese lo us. O sa fo yo joina ko ma o la fai pese ma fai pese fa tasia tu. After we malesi us. Afa mai lo so le na te. O ia fia ele. Sa YFC. Fia el Bible study a lo so le. O le tangata inu ava foi mal fia le marijuana. Fa mai. Na, mga fa se Bible study. E se al mele mo te lo tu. La mosa lo tu lo na anti. Afa mai mga fa se Bible study on the Fanta Valley. All easiest. Famay ilan na wona la masani YFC. Sunga ya sepi. Ya faila utala mena. Mena walo faila wona sa share. Ala tala vo na sunga fa fengai. Sa faisa fa malosi tato. Ala tai. E faila a matan sa grupo Fanta Valley. Ala ai avai matauti. Fia mawar pengifiki ala kama fa kaule fangut Mississippi fa mal fangut tuiung. Fa ngol fangu tuiu. Male fa tau me lele marijuana. Fia ye. O la ni. Ona le va mu titi le na sa mo sa mo. Wa ola e lo tole upole. Fia ye. Meneng fa makale lo wang. Fa manga ya foi. Ya, sua to no se pi fa malosi. Yo el mato Bible study fa Vale. Ile ya tosto se furo mato. Le usa umaya. O kanga ka fele le imam ka ai ava. Kasi la sol vaya se fai Bible study. Au isiaso. Ole holanganda. Suatu la sepi. Wa matal faili la umo o Tatala faili. Ole fautuanga le te manatua. Fautua le fa fenga wo share foi lo holanga yo wa kati ka kitara mako. Fenga mako pespesenga. Mai sepi teilo. Ai mana avelo ola moleli. Fa ma vai ni amar. Fa vai manu faili. Ke longo fa ma vai. O fa ma vai man fa idi le fa ma fa idi los. Ma te no fu mo miliona tudo. Ra ke cinco. Au o tialo lo tala ne wa ti di foi la. To lua fa evangelia mai Australia. Palangi. Na fai por kala me nai papa to invite ya o sieli le si o ole mai. Ta ho se fa longo. Mo manai longa lua prophesy ka ke fa mai. Na mga ole tua fa ngalo wala na ovi inga ole tua fa ngalo ka lengi el musik amen o mana tua le o por fa ya ele se ola ngale fa ma vai mo sulo uso fa ma vai longa lua pangia o lo uso onga me ke fia poko la ning nga sa ngi no kom so song il faidi ko o nga le si o so longa lua le maliu ngi Australia le ngau malangai ko e pangia kala u dungar ka vale me lo fia poko me lo fia ese mal faidi ya o mana ya nga kai miwa papu umai ngai fa solo south makokaka social night siva nga kaimi ha e mai on fighting nga kaimi au kufurila ulia 5 stars maleliona ko mankuang fighting ka wanga inaso starting from early 90s till 2000 ok we see va ya so kai fa so va so ka fighting arkele nga duenga kaka arkele foi ngari man
Ia. O makwale nga faia. O koe wha ma vai foi loos. Se wha ua ure wha iri. Ufi alu le li ule na maka. Yes. Moni mausio wa inga. Mausio tō no msio whanau. O ia lea ia. La lau mai le ama. O vidi sokinga vai. Lau koe laku. Kei mua ngalinga whase ia. O vidi lokinga lenga no menga. Ku lau koe laku. O leo wale nga kai wale extending ala wale ia Leaupepe u fei kai a o lau fialo esi. O leo nga fo overstay ka. Leo a fasia. Leo so. Ma sio tina fautuanga le no. Ale ngoko ngo for fai. No foina. Sa ili sa uluma na ina. Ma so sani so so leo nga tato ainga. Praise God. O to no for no sa ya le ni tau sanga tele. Se fulu pe se fulu mantupu tau sanga fai di mo. Ya, tam fai ale tu. Tu le mele o isia u fa solo ntai lua tai tolu aso. O maltata weekend o le ko loku foi. Wa o le temi ato la ma ki fai pese. Because of the mercy of God, of the grace of God. Ele ilipi o la sesio mako. Wa fa solo mako o so ye ko. Fai pese, uma fai pese le siri sa, le siri sa. Ao ia sa ma ke o ele kai ke ale o nga mai le weekend. Mo ni ala tala. O le sia sai lo so lo lua lo maliu. E o mai fa la ngal fai fia, o tato pese so ai, ta o man ngomela pese. A se mali fu mai tato fai pese. Na ma kwai. Ma wa ko fale le ya siri. O le ko ngale nga o ye ni. O la o mata. Ke ia mili o le ko ya pseloko. Ale o na fa solo ato ka fa solo ato pa ki fa solo ako. E o mai la le mele ka o le pi, le myth. Mele fa ngonge o le ai sai New Zealand. Kasi ala ko fonga ya yo fa valvale fa persi. Ka mo e le li, ho fi fo ya le li. Ai sel fa valvale nga ya. Fa ko o me New Zealand le ka le la wilo le mele fo la au le fo. Ngal marijuana sama ngai. I was a drug pusher as well. Fa ka mai au ngese, fa pulu, fa ka alu le papu, o ma papu ingi o tau, o tara. O ka fa o fa ka o pulu. O ngai le madwang. Ma va le nga na oi. O fa solo na fa misa. O nga o le nga le udu de mede. Ia. Ki nga la ele ko e ulai. O me voi le vai a quale me la vea i moki. O fai al fami sai. Fa lua, alu le fale wo umantanga. Fa longa quale au kafale, apa porca vale male pau. Ai o lo ia ele. Le footpath. Ala alu. Pau me ala ngar fi orfa. Tai foi nesse taio. Fili ma ke ki ka pa ka ye lu man me no da otara. La moe ya la lo mo famana. Au fa pele la. It kaya. Fe wai kanga ka fai fa. Thank God for his grace, for his protection. All this time, oh, what we're saying. I mean, you can blaming us. And my fool, I'm going to learn Aila. Like one meal, Moka, Oka Valley. The sad news is I was committing adultery and fornication as well at the same time. You know, Omanga, the Mickey, go via the Mangat, if I'm looking for a Olaka or a pea. Me miki me kupe hoina le kai e fa so me miki kasi fa kai Allah lua ko lua so fa valvale o Penrose pe ele sa inga ke lo ngala mai Penrose ka o taro meleng ya na taimi na o le fa maoni no ta o ma sio tolua no ta tino yai mai o le ngala o ami Aftaile tu anitina. Pe anu fai atu. Tanga tele tu te vai mai tu atu nei. E lo loto tele le anga sala sai. Ma wala lo le lua no o ia. Ai fa fetai. Ma fetau i lo ama. Sia ole. Ma le sa fatu. Fele fai ngi loko sepi.
Mai aloa koe ngā 12 Queen Street. O fefele oki. O fefele oki. Wa makanga la vea. Ya. O le lo fatu no le tuanga. Lua so o nai le papu le lano. Milestone. Awa koe le si au tonga ile asusa. Ya, ele yo nane to ele o ngā ngal pidia ki o le o. Fasi le vanga. Sa o ele au akwa kau le po. Ya. Fai lo le fa vesi vesinga o la o fale. Fa kau la Kentucky o sa. Ke le lo le folo me le tonga le. Tu ya o le tonga o ki fa la wa. Arke le or ki ngor ka pifus. Le lo fa le tuanga pa. Sa pa ilo o limai. Pe fa pe lo ngutuma. Manga loli. Kriki ki aori. Ilunga la wa tele ala mai ka vale o la mori. Ela wo fefe. O ko sa le yan papu ko suel. Ko suel. Na kamai. Mo fa mal vale. A o fefe. Ona kilo le kofu wa pa unga no ke pa u kwa. A ifo marka vale lunga fupa. I thank God. Praise God. Pe ole pesele na fa yin na fa fetaile tua. I am still living this moment, all because of God. He has brought me through. I want to thank Him and praise Him. Yeah. Rela uman mo lima. Fai malosi o wona. Ya nga sa fulua Queen Street nga fai le lotu sepi. Alo sa o nga ke mo. O saulo. Praise God. Ke Imeli. Wa vai mai wa koe kausanga. O ma kausanga le koe loko. Ale o me ale o fai lifestyle. Ala o se o tolo ma lo fa na we avele awas. Ai papa to lo taiti. Vai mo kuile of. Pe Fale. Ka lo loko. Mai o emo. O fefe. Fa ko foi wa sele lifestyle wo fai. Wo fa misa. Wo le fefe. Misa. A o moe foi na le po, taimila, o mango o mimikini. Miti o te vai e mai ki apolo, hola, e anga ia. Le anga ia koe ngā miki. Fa fefe tanga tā, wala o kere koe. La o mamau e se male atu, le vau kere koe le loku. A o moe, hola. E le fa kasi, le fa lua, fa toru, o vaku. Oh, miti mun muringa. In the name of Jesus. Kelen fai ngau kaukala. Ama ka o miar ka malo nguku. Nga mamulu ka in the name of Jesus. Sa vai le pi. Aru ese se me mama fai lunga kia. Kelo plan. Ya, Opetaia. O saua le tai aon. O saua maua mai. Le fai le lotu. Vi yele. Amen. E fai la lautala vi ya ile tu. Ja, Taylor le sila fia se pilmentu. Fia wa o fai fia matala no e o manelot. Mai vai. Ama to prayer walk yo ele. Ka paka o ko ele pi o wei. Fa mai le tu e ka nga o le fa ka di le fa ngora mai pes. Ale wa sa ya vi ya le tu. Ah vai ele se ka le pes. Kai mi o ka pes le si so mai se pi. Kamanga. A fia sa o sa ale ai o le. O koe sau ele se sa, ele se jo kare pes. O ke is foi o ke malaki le o si ele tim. La ama ya foi manga pa ya. Alo kare pes. Longa lua o sa. Le sau ale kare pes. Malele loku fia malaki. Fia la foi pes ma sole. Kwa ma ko fa longo. Ma yo le pes. Ya, o la ka lengi vi ele. Umanoale lotu fia o malaki matanoa ta mai lo e fia o tu unga policies ala foi pesen metona yai o fa manga no mai ai la ne fina mai dai o ke manga fa o penga ka ko fai even though le fa so ko foi mai leli ya thank God ele foi ngofia na time sa wona na tau sanga to lo afe male fa vai mai mili mo to meti I was sweet mo ia la mi orka I was try Fatu my voice pastor
O ngai ke ka ko fight. Aku yo e pastor. After nei tamai se fang uma. Mai vai. Ya. Nga wenga le tua mana mamalu le tua le ke. Ile mfayonga uminga fina uli nga le tua. After we termina entrefe sa no mai pastor. I wo me lo masio tina. O mawala na citizen New Zealand. Malesi go to fine le tit. Nan fa na wo mai uma. O watu lo fa matu to na ifatina. Malo o so matu le ma matoi. Ia to mai lo o telo. Le wo mana sui lo ola. O le lavaka. O le lavaka fa vale ma ai ava. Wa pe fa mai fa mai lo so matu. Ai nga ma fa yele sikem I. Ngo ku le ngu ma le ulo. Se furu kasi le masinga. Se furu kasi masinga. Uma fale. Ake no se furu duange masinga. Ko e pasia ku le mela e ko alo. Le mela nga. A fe o lo lenga momo. Le lenga longa duana le u faingi. O se mo le maunga. Fa ma walunga ele vi inga le tu. Fa mai lo se tina lo so. Tu le tamai alunga ke va ya kula o suia. Le ko fie nga me. Yeah. Release my lawyer was yours. Allow sacrifice. So la tautu as you so la na fai. Ni ko sanga ke le ono le upo lo tina. Opetaia. Man fa tu al fai fe. E o mal taimile ni o luas fulu. Tau sanga pe a talo no a futa nei o mai fo jo ainga lu afe male lima matu lo lotu fatasi. What a blessing. What a wonderful family. Wonderful woman. Wonderful children that God has given me. Amen. Amen. Roma iwa, ruful duama, ruful tolu. Tamon mole. A fai ua ono sa I le tua. Ma ua matua fa pale I pol to sa. O fata wina I le malaya. Ina ua finangalo o ie fa adi mai ailo na to sa. Ma fa ilo mai ailo na mana. E fa ilo mai ai foi. Le faula I olo na vi inga I pol le alofa. Na ia mua I saunia e o le manuia. Fa fitai le tua. Wea vea o se ipu. O se ipu o le manuia. I thank God that He made me an object of His mercy. Amen. All of us here, you made a decision to make Jesus as Lord and Savior of your life because of the mercy of God. He made us objects of His mercy and not objects of His wrath. Amen. Ilunga pito ilunga mtau pule iwa Roma. Lo tau Paulo ia farao. Nena tatu amatai. Mai le tu te alofa I le te fi alofa ye. Te alofa muti vale I le te fi alofa muti vale ye. Mele na fa ma a le tu farao. Na fa ma a le tu farao. Ina ia fa alia ilo na mana. Fa alia ilo na mamalu. Fa alia His mercy and His grace. Amen. Sawa. Na le mole mau ia le efeso momo. O tatou. Tofia ele tua na mua. Tofia, si la fia na mua ele tua. Wala awina ele tua. Amen. Mole mau foi le Roma le valu. Le mea le tas. Si la fia tatou ele tua. O le ifa vaina le la lolangi. Ina ia, fa manuia ina. Tau a miotonuina. Amen. Ma ia fa maluina. That is why God called us. He foreknew us. He called us. He chose us to be justified. And be glorified. Amen.
Tātou o mai malele ai o se mea, malele ai o se au whaamamalu tātou e le atua, even so, o le prophecy le mele, tau amia tonuina I tātou, whaamamaluina. Lo tala noa I le mea tupu I lumanai. Whaaftaila I le atua na uia e na o ui mai whaingataa mati ngā o le ola. Whita uli, tui na naunga ese, nea mi o leanga, e na ia umawina lo ola. Amen? Jesus has rescued me and saved me from the pit of hell. Ana le tango mai Yesu o mai au na ile lua lea, hape nei ua ufano ile ala. Ele ngata ina pe la vele ta vale o na, ia pe fasitele in tangata, fa misal taimi ua. O la il tua inga o langa lea. Aftai le atua refeta ua le Roma e tolu. Lufu tolu ma lufu fa wanga sala. Fa na mai tātou ma le anga sala, tangata wanga sala, tangata Amen. Ma lufu fa ua ta ua mi o tonu ina fua. Yes. His undeserved kindness declares that we are righteous. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of sin. Fafitai o Yesu na I whasa o loto I tātou, na I whasa o loto au. Mai le whasa langa o na o leanga sala na o lai. Amen. Ele ngatala o lona lo Fatu noa o tātou Fatu atua I a te ia. Yeah. E fwere taimi e tau te solo muri ai, wha vai vai ai, wha alua fesasi ai. Amen. Toi fo I tua, ile lalo langi. But because of His mercy and His grace, na e Iakopo e wha, wha upo e ono. Pe mea e loa wha mau e lalo. E mai e le atua fo e mai lona alo Fatu noa I a te oe. Amen. Na wha mai, o le wha mau e lunga ina, wha mau e lalo I e le atua. Mai autou wha mau e lalo. O e te le atua I e wha mau e lunga, ai fua e lona alo Fatu noa. I e wha mau e lalo. Amen. Lele winga o le atala. O le mele na whai e tā vita. Taimina pa ua I te malo. E whai ai ni anga sala, e le tasi. Ia e, whio lolo ale. E mea ngata I anga sala e o le whasio tangata. Na mua wha maua lalo le te malo I le atua. Lana te talo, lana upu mua, salamu e lima sultas. Lord, have mercy on me. God, be merciful to me because of your unfailing love, undeserved grace and mercy. I can come into your presence. Forgive me. Tatala tama. Na whamau lalo tama lo ta vita. Na mafua I ona salamong fa to esse ile atua. Ile ni anga sala ia met. Well, yes. Lang sala, missing the mark. Ina wale an le lotu. Iwa esele me aronga I mawhifia I le ola. Ana oti le nata I mia misi sawa kako. Kalofai. Whaftai le loto maulano na mai le atua. Sala moa. Tula ia I le wala au. Upo le atua ma whato ese. Whafou le ola mal maftanga ma le atua. Even, kai minga. Ngau koe ngofo. For some reason, e ile menga. Mankuala we le ka le fai. Le ai fai ama kas singa kas ide kiri nga singa. So ke ya wo ko ngofo ile menga le fia e lau ai le fia e lau fa longo. Is tonu inei oni maule nga le tu. Ya fa fatai. Alu watu sunga malaki fa mai uso.
Po umalna lua tolu masina ma ile me fo fa ile sa vaka me fa ile o ele si lo fa ya su me ta fa holan na la ma fa ya tao o ko sa thank God wa wala sa uniele tu ya umale na wa fa holan ngam ki ngale lo fa ya la ka me malaki ala wa ku sa wi so ngai pese mo ko sa ka ko lo ku ia le tu o sa unga langa le o mal te mini fa tai le tu vi o sa pati fa ma o lunga vi nga le tu fa tai le tu lo ia ile tai tai ala Leauma ile lo Fatu no amen Roma 5 fa peluana ia O ia foi o tatou mai ai le taʻitaʻiga lenei alofa tunoa tatou te iai le faatuatua loo mitamita foi tatou ma le faamoemoe i le manuia mai le atua. Yes. Manuia ia lo te pe asiera apostololi mataupule 5. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Famaile lo mingale. NIV. We have access into this grace. Amen? Where we stand now as we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Amen. Faaletele tua usau niola wala ile alofa tunoa. Ela ia te ai Yesu Keriso. Amen. Na te umayele loto mawalalo langona el salamo. Na foi fema ile peru fa am ta opono. Na fema yo to fa ala talata tu maleloto tele. Ile nofo ali iyo le alofa tunoa. Amen. Na ia mawa ile alofa tunoa. Itaimi mana omiai. Amen. May let us approach the throne of grace with boldness, with confidence. Amen. So that we can have grace and mercy from God in times when we need it most. Amen. His mercy and His grace surrounds us. Amen. Yeah. Tito. Tito e lua, foi pois fultasi. Ingata se fulfa ha mo se fai tawina. Wa le alofa tu no le atua. Wa au mai ai le fa o tanga. Wa fa alia mai le i tangata umalava. Lo wa o mai ate tatou ia tatou te ese mal fa le mata wa to matu ina nau fa le lalolangi. Because the grace and mercy of God that gives us salvation, amen, teaches us to say no to ungodliness. Amen. Fema ia tatou te ese ai ma le fa le matau. Ma le tu ina nau fa le lalolangi. Le lo fatu no le ua mafuai ona o te. Ngai fema ele ya kopona le sa fai tauina. Yo tou te ele fidi. Fa mamau le fili ona tsola ese le mo vol mo peteru elima. Wa le fili le ka mino ngi sawe. Fa ta waso ma fo tangata. But because of His mercy and His grace, teaches us to say no to ungodliness. Le ngata ina te ai le ola le matau, le ola tu ina laufa le lalolangi. Au fo mai fo I le lava lo fatu noa le fa utauta, self-control,
male ami o tonu. Amene. Atoa male ami o tua ile nei o langa. Amene. O whātalitali atu ili whamanatunga. Ile whātua tuanga e manui ai. O le whaalia mai lea o le mamalu o le atua sili sili. O le tātou whaola o Iesu Keriso lea. Whātua tuanga e manui ai. Yes, while we are waiting for the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, to give us, mai o le whātua tuanga e manui ai. Lo knowing. O le mamalu e whaavavau. Amen. Ile no mi whapeltania. And IV. O lena fo ina mai o ia mo I tātou. E tongi o la I tātou. Ai le soli tū la fono o malava. Ma ia whaama maina mai e ia whai mona. Lona lava nu. E ma e le ngā luenga le lei. Ya. Le ngata ina a maile whaama o lalo. Te tauan tātou loto maulalo I Salamoa I matalia lo nā lo whatunoa. Tāua fo le mātai o e lima whau po e fitu. I o tau alo Fatu. A wai alo whain mai ai o tau. Amen. Blessed are those who are merciful. Le upu whau ngā tu spei palang. Merciful. Blessed are those who are merciful, for they will be shown mercy. Amen. Te tauena ia ta ua. E meo le alofa muti vale I lo uso a Kirisiano. Le alofa e moni. Le alofa e le fatua o ia e le whalangolango se ilonga I le lei mai. Fatua e le lei atu. Amen. E te alofa fisoswani. E te alofa whamawhanawhana I leo vai. Te fisoswani I leo mo mia fisoswani. E te whamalosi I leo tau solamuri. Amen. Le Leauma, whamautuina tito. Le ai, Utah mo mua. A o tau Leaupepe, ia o tau atia e ati o tau lo o tau whaatua tua e sinsili o na paia, o le anganga paia tau te tatalo ai, ia o tau whaatu mau ia ati o tau le alofa o le atua, ma whaatatali atu le alofa mutumuti vale o lo tātou wali o Iesu Keriso, e o atu le ola e whaavau, ia o tau alofa atu inisi o e ua whaale e tonu, a o isi, ia o tau whaaola ia ila tau male matau, ia se ia te ila tau mai le afi, ma ia o tau ino le ofu a pisia I le tino. Amen. If you are merciful to others, you will be shown mercy, especially when Christ comes back. Wai whalai. Whamai au tau whātu mau ia te au tau le alofa o le atua. Ma whaatalitali atu I le alofa muti vale o le o lo tātou wali o Iesu Keriso. E o atu I le ola e whaavau. Amen. A fia mai Iesu, te tau na sila fia Iesu mai loa, o heo se tangata alofa, muti vale. Because it's His grace and His mercy that will take us to eternity. Le kau mai. Le ngata ina tatalia Iesu, au auna I le atua, au auna I tangata, au ola ina le ola whalanganga, a te tauna sau Iesu, o le mercy, o Iesu, o la mawhaiuna avetau. Sila mai o Iesu, we are merciful people. Genuine loving others. Genuinely loving others. Amen? Le ale me fai. Au whataltali a Iesu ilo na lofa tu noa. Ngai whai mai. E whai pue lua se folu. Build yourselves up in your most holy faith. Praying in the Spirit. Amen? Talo ile nganga ile au no. To remain in the love of God, remain in the family of God. Amen. Thank God. I feel the love caring inside our fellowship. Amen. Amen. Yeah. Love inside the church. Amen.
Fatu mau le alofa o le atua. Fatalitali atu i le alofa muti vale o le tātou li o Yesu Kristo. Si? E sau Yesu le alana alu tātou le sitianga. Because Jesus is merciful. He can see that we are merciful people. Manaya lai ma le lufululua. Na fa mai. Na si NIV. Na sa show mercy to those whose faith is wavering. Yeah. Amen. That's what we have to do in order for us to wait for Christ's mercy to take us to eternity. Amen. Yeah. You must show mercy to those whose faith is wavering. Rescue others by snatching them from the flames of judgment. Mercy. Because of our mercy. Show mercy to still others, but do so with great caution, hating the sins that contaminate their lives. Amen. Beg your pardon. Amen. Amen. Ja, tusi mune mulia. Lua koe ni toi. Sulua fa peiva. Ona fa pe mai le o ye ya tau. O lo nei lo fatu no e lava le sosoani ya te oi. Awa o le vai e fa atoa ina ilo mana. O le o tele ilo fia. Ile mitamita I mea ua o vai ai. Na ia tu mau I o lunga le mana o ke wiso. Amen. My grace is all you need, Paul. That's what God said to Paul, the apostle. My grace is sufficient for you, Paul. More than enough. Amen. Yeah. Skama ivahenga la leo la omori mau. Umalo. Langa le mele sa kupuya Paulo pe fai tau pula sulua le. Korinito elua. Ava ayel ka maloa le langi. Faalinga makaukia. Na fia mimika ya. Kemino la fai ale mita o Paulo. La mai koringi koma se uri mai. Sili akusi aposkolo ya o Paulo. Oe fa pea ke le mo ia u. Ya mai Paulo ka foi. E foi lo mita. O te mita e me u fai ele tu e tia. Amen. Ka o le Paulo mtau po sulua ale fai kaun manga ia. Fa ke le Leaupepe o ile tino, pe sa o fa tino. Ka pisa nga vision po se dream. Aingo va ia mo fa longo I me o le langi ele. Sueina. I'm forbidden to write down those things. Amen. Fasa. Alani menga fai. Nga mai ele tuon me ka le thorn in the flesh. Awala mai sakangi. Mai ne kuspaya. So that I am not gonna be proud. Ina ya one umita. Why fai nga le tu. Mela nga sa kupu ya o le recording na team le ka o makngeia. Lo mai. O mai. Kai mi umala o record leo. O makwai o mai. Si fasi leo. O I foi lesa nga launch at city. O kaso mai ki kele. O lese leo. Elese winga, elese mafua nga le fonga mai. Ale mele. Kai pese thorn in the flesh. Mai le tua. Mo fonga fua o e fa maula lo loko. Awala vangi e mimika I vai runga I le recording. Yes, ulanga ke fai unga ele fia istanga decisions inside the team. While I was the overseer. Yeah, taila mavi ia le tua. Amen. Le recording, woman we are le recording. I was so pati le tua mo worship team sunga vai. File mule le leo. Yo ale pole launching kwale ase leo kwa mai. On the thorn in the flesh. My letter was so that you will not be proud. Be prideful. Mimika farkingo mimika farkanga you know. Ka o ma ka kunga me langona. And matua fa ma wala lo follow. I thank God. You are right. Your grace is all I need. Your grace is all sufficient for me. I was so patifa ma walunga le inga le tu.
Whamanuia le tua le tātou mawtanga le nei po. In the name of Jesus. Amen, amen. Ele tua, atu tu la iman. I think, what is you? Oh, Louis, oh, ngalu hafi. That's right. Yeah, ele tua. To salamia never matale Asafo. I think I was 27 at that time. I was 27 at that time. Ya vi ele tua. Wana ni ko te mana tua le so mua na esau. Ele tua. Isn't that wonderful? Te lola o tou le kalesia. Ta we o le mele o lo ono sa e mai fa malos. Ana te loa. Ele ai se tangata malosi pe ai taimi mana o mia ele chief sosoan. Ale votu fatia te oe. Ese le mana ia o lo o langa ai mo se tangata te fa malosi ai. Lo o langa e mo se tangata e fa o la ina ia te oe. Amen. Ya o mana tua na pai postari. E mina malaiti ia masoe lusu fitu o tau sanga. E pe ia wa lusu fa e no tau sanga o soe. Yo na matela itia. But I was so hungry for God. If you lolo le olanga na sawe fo le nei uso le olanga no sawe fo ya. Lusu tasi o tau sanga na ave lo ola moleri. Ono su mole ono o tau sanga te mine. I will never regret the decision I made to give my life to the Lord. After Asafo, an incredible. Nase me ona tupu ya turama. Adafna ya mesiafanga. Bea le faia lau fai. Na dia mese miliona. Na le faia lau fai. You are very handsome man. Incredible. Ese la le mana yo tangata yo ili ele ona na to aulele. To shape up because I remember those early days. It was pretty chaotic. If I've tried something, man, I have for tato la. And I expecting but this is powerful. Tele la tato o lo ia tangata ia tautinonga matautia e on mawhai ona inspire i nis tangata. Au te whai atu fo ia toi ako te whaavai vai. Tele lopo ia isi tangata la e whaalango lango e lau tautinonga le na. A e fo isi tangata e mawhai na inspire lau oe tautinonga. Au le mea leo te te ia o te ofo ai. I was also very weak at that time. Mato pai postari na fai. Te alu lau mai tangata fai le pai postari. Ia o tangata o umal pai postari ai fai ma misa masoe. I was 27 and she was 24. Ia o le asfalele ma o lau mai tangata fai le pai postari o tangata ai fai ma misa. So I was so hungry for God, but I did not know how to live a Christian life. Kato tele I whaavai vai na te me uia na tele mea tutupu lo olanga o tele I whaavai vai. From that day until now, I stumble and I fall, I get up and I run. Me whare leo te whaapea tu tatou maftanga, au te whaavai vai. Whaifaua e whaavai vai manua lo loto ono o sisi tangata wai. Then the time Asafo, it take me now away the thing I for no lotto. I remember they take me not one way. I see Asafo level till it took I. And I remember if I got down there me on the tala to sit tangata, it am fai fa malosi mai. Alafo ia fo ka issues ngakai. But I decided never to give up. The kind of see that every day. I encourage you, never give up in your walk with the Lord.
whanua e te manua whai e sisitanga te tonga lotu. Ia poa fo. There are many people that left the church because of mangu ola to lotu. Human as I am, it's no excuse. But I have my own issues. Alfa malosi ne fefine aua e te wha vai vai. Ia e loto tele. Ia e wha malosi. Aua e te wha vai vai. Wala ma mea e tutupu lo langa e lui tauina i tato ia e wha malosi e ni. Halleluiah lo. O te whea te fo i pole alawa le vaengo le lalolangi e na wa e o e te mine nei. Asafo. But he is the living testimony of what happened in his life and how he had conquered all those challenges. And he has made it thus far. Lord, what is your Leauma? All over Opetaia to Leauma, I surrender all these things to you. Mona lo vai vai wa ela mona lo le la pa me ale te ui ele nei vai te mio tau o le olanga. Lift up your hands, and when you lift up your hands you're saying, Lord, I surrender these things to you. All the
challenges that I am going through now, I surrender them to you, Lord. You can't handle your issues. You cannot handle all those things. The only way you can deal with your challenges is to say, Lord, I surrender these things to you. Let you handle my issues. Asafo, you have to get out of that bed and surrender your whole life to Jesus. Hallelujah, Father. Tangole ya upu, ya ulava upu eleye. Eilua ile tua, ya ulava upu. Tau ile tua mea ye te stoko ai. Tau ile tua issues ye te ui ai. Afeifo ile ini issues ye siro le mai luma mai fafitai ile tua. Ile tua fafitai. Ina o e fasao mai au inei mea. O tele iu ile mea lai na ue Asafo e fafitai. Lenga lele wa ese umata to. But in doing so, you're saying, Lord God, I trust you, I honor you, I know that you can handle anything. I can't do it by myself. I'm going to hand them over to you, Jesus. Take all these things. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. See you, Hallelujah, Jesus. Tango le limol tangata na te lua so. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Tatala. Tamau te tu ina tu lau whanau ia te oe. O lona e au mai a fo ini nei fi au wha malosi lau whanau. Wha loto tele ina i lau whanau. Lau e kale sia le nei fi afi. Talo ia te oe tamau ai se tasi o la ngona le vai vai. O ai foi se tasi o iei ni o iai. O ai foi se tasi o manua lona loto. Ini mea o tutupu le nei o langa tamā. O wala au ia te oe le mano le toto le suafa manu malo ia suke wiso. Ia e wha loto tele ma ia e wha malosi. O te
whātunuina fo i le anganga o le vai i alu ese mai lātou. Wala au ia te oia e whamanuia ia e tuina se loto fau i tonu ia te i lātou. Se loto mau ma se loto nau ma se loto whamalosi ia te oe lo mātou atua. A wai le eise me whengatā ia te oe. Lord o mātou whalongo i lau upu o mai ale malosi lilo e mawhai ei o na mātou malo losi ma whātou nuu le atua lo whilangalo wa wha awau le mātou savalinga o oe. Ia fo ia toi le vi inga ia te oe. We bless you, Jesus. We glorify the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Fale le tangata na yo ta whamalos. Be strong, be courageous. Whamalos. Bless you, Jesus. Bless you, Lord. Listen. Natuse Muava'a. Ya. Osu maltato pese na ya mai siva mai ai fina. Osu ya mau sone. Tulai
glory and honor and praise. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah. La wa wana ya Asafo ni ona Fatu. Matai molo Tatala mai mai mai. Oh ya tu le vinga ya tu e Opetaia nga pa ya sto tana nga pati mo nga pa. Bless you, Jesus. Thank you, Father. And God's people will shout.